kiria githiururukiirie utongoria wa kiama kia ODM kironekana ta giteguthiraga giatira. Mujikanirio ya ciugo kiama-ini giki no irathii na mbere na gucaca. Na hari kiria kironekana ta gigwakiriria mwaki uria uririmbukite kiama-ini giki, wabici ya mwandikithia wa ciama cia kiuteti ni cabithitie maritwa maria megukorwo mari atongoria, hamwe na wari ni Dr. Oburu Oginga ariwe ugukorwo ari mutongoria wa kiama. Nini yake ni Abdul Swamad Sharif Nasir, Simba Arati na Godfrey Osoti. Agi ni Gladys Wanga ari muikariri giti wa ODM, na nini yake ari ni Otiende Amolo na John Ariko. Guko Ahmed Abdullahi ari mwandiki wa mifango kiama-ini, na ke munini wake ari Ruth Odinga na ke Rosa Buyu ari mwandiki wa maundu ma kiuteti. No hari kiria kironania kuna ati mukuru wa ndũgamo gatagati ka Oburu na Sifuna no kurika urathi urikite ni ndumiriri irerekereirio ni Dr. Oburu aking'ethera Sifuna iguru rigie miario yake, akiuga ati niwe uracungiriria mutukanio uria uronekana thiini wa kiama. Oburu ni areganite na ati we na atongoria angi maheirwo wigiririki wa gutongoria hatari kurumirira mitaratara ya kiama. Oburu akiuga ati ino noyo njira iria Sifuna agereire agiuka gutuika mwandiki munene. We have to respect the leadership and the party structures of the ODM. Wale watu wanatupatia msomo kila mchao kwamba sisi ndio tunajua what Raila stood for and what are the values of Raila Amolo Odinga. Because nyinyi ndio mnajua, please add this to that list. Raila was a man of all seasons. Ningĩ Sifuna ni erekeirwo ni murugamo wake wigie kiama kia ODM kwaraniria na ciama ingĩ guthondeka ngwatanĩro ya kiuteti. Oburu akiuga ati murugamo uyu wa Sifuna ni ngũrani na ũrĩa ari naguo gatagati-inĩ ka mwaka muthiru. Raila Amolo Odinga knew what he was doing when he came on the table with William Samoei Ruto. Akakuja akakaa na sisi na William Ruto kwa table. Raila alituacha tukiwa kwa table. Na ndio maana tunasema tutatembea na wewe, tuchape 2 term, usaidie wana Kanairo wale baba alikuachia. Ndumiriri no yukite riria bunge aria manyitaga mbaru thirikari ya rumwe kuma kiama-ini kia ODM na UDA mahuriire ndefe mubango uyu. Raila wenyewe ndio aliniambia tuingie kwa broad based government na tukae hapo ndani. Party leader wetu wa negotiate na His Excellency, na sisi kama foot soldiers wa party leader na wa chama cha ODM tuko nyuma ya chama cha ODM. Isikuwe ni mambo ya viongozi peke yake, isikuwe ni mambo ya viti peke yake, isikuwe ni mambo ya rais, mambo ya deputy, mambo ya prime minister na mambo kama hiyo. Tuanze kukumbuka wananchi wetu katika hiyo meza pia. No nayo ndumiriri ĩngĩ ĩrĩa erekereirio ni Ruth Odinga uria ni mwari wa nyina na Raila Odinga ni ĩteteire Sifuna na gwĩkĩrĩra nganja nyingĩ cia uria maundu marekwo thĩinĩ wa kiama, na gukorwo Ruth Odinga ari maritwa-inĩ maria macabithĩtio no arathii na mbere na kũng'ethanĩra na mũrũ wa nyina Oburu Oginga gũgatiga kĩũria kĩa nĩkũ ODM ĩrorete. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani Wangũnjiri.